Assalomu alaykum Tojikiston zebo. Imroz shabi bokshoy professionale. дар хасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии душанбе таҳти унвони шоми чемпионҳои ассотсиатсияи байналмилалии бокс ё худ IBA мусобиқаи байналмилалӣ бо иштироки беҳтарин мушзанҳои Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷ баргузор шуд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар мусобиқаи бокси касбӣ таҳти номи шоми чемпионҳои IBA ба ҳайси меҳмони фахрӣ ҳузур доштанд. ҳамзамон меҳмони дигари ин чорабинии муҳташами варзишӣ, мужзани маъшҳури амрикоӣ, қаҳрамони мутлақи ҷаҳон ва яке аз чеҳраҳои маъруфи ҷаҳони бокс Рой Ҷонс маҳсуб меёфтанд. миёни рақобатҳои ин мусобиқа варзишгарони тоҷик Шафқат Раҳимов, Баҳодур Усмонов, Акмал Убайдов ва Шамшер Саидов рақобатҳои навбатии худро дар бокси касбӣ анҷом доданд. шоми бокси душанбе бо рақобати мужзанҳои вазни сабук намояндаи Узбекистон Мирзо Карим, Мирзо Халилов ва мужзани кишвари Мексика Родригуес Окана Луис оғоз шуд, ки дар ниҳоят пас аз 10 раунди рақобат варзишгар Мирзо Карим Мирзо Халилов бо қарори якдилонаи доварон дар ин мубориза зафар ёфт. имрӯз барои мо пеш аз ҳама муҳтарам ҷаноби олӣ баъд раисони федератсия имконияте дод ки на танҳо боз мо қатъи як варзишгарига рақобат кунем ва балки боз мо битавонем берун аз чӣ бигӯем легендаҳои бокс агар бигӯем хато намекунем ва ёро даъват кунем бо аз пеш қатъи ва ё суҳбат кунем як мастер-класс гузаронанд барои мо. имрӯз ки мо субҳ бо Рой Ҷонсон як машқи бигем ки ба забони руси мастер-класс доштем ва иҳо бисёр чиза бо мо фаҳмонданд. барои ҳамин ман бовар дорам ки ин беҳтарин рӯз буд, на танҳо барои ман. имрӯз ман хеле шод ҳастам ки варзишгарои мо тези баъд мумкин қоматшон рост шавад. солҳои мо камтар мушкил буд ки Тоҷикистон ҳам мумкин ба даст мешинохтанд, ин баъд мушкил буд ки дар бораи Тоҷикистон як чиза фаҳмонданд. имрӯз мебинем ки ҳама Тоҷикистонро дӯст медоранд. имрӯз як чойи оддии моро ба як нӯши ҷон мехӯранд, мегӯянд ки беҳтарин замин аст. барои ҳамин як шодӣ аст барои мо. Саидов оҳиста-оҳиста вориди майдон мегардад. дар ин мусобиқа мужзани тоҷик Саидов Шамшер дар рақобатҳои вазни 67 килограмм бо ҳарифаш 6 раунд рақобат намуд ва назар ба намояндаи Қирғизистон Сулаймонбек Улу Акжол фаъолтар буд ва дар ниҳоят бо қарори доварон музаффарият ба даст овард. Шамшер Саидов яке аз умедҳои асосии бокси тоҷик буда дар ояндаи наздик мақсад дорад, ки дар арсаи байналмилалӣ ҳунари воло нишон дода парчами Тоҷикистонро парафшон бинамояд. В этом бою свою заслуженную победу одержал боец из золотого угла. Ваши аплодисменты. Албатта бинабуни азиз. Мисли Саидов, Таджикистан. Албатта мисли Акмал Убайдов. мужзани дигари тоҷик Убайдов Акмал дар вазни 57 килограмм муқобили Сергбой Аслюжан аз Қазоқистон ҳунарнамоӣ кард. Акмал Убайдов тавонист бо зарбаҳои ҳадафрас ва қавии худ бар муқобили рақибаш имтиёзҳои заруриро ҷамъоварӣ бинамояд ва ҳамин тавр бо қарори доварон ин варзишгари тоҷик ғалаба ба даст оварда таби мухлисони бокси кишварро болида намуд. Победу в этом бою одерживает боец из золотого угла ринга. Албатта бинабуни азиз. пирӯзӣ муборак. Акмал Убайдов тавонист дар 6 раунд бартариро ба даст биёварад. Из Таджикистана Баҳодур Усмонов. яке аз рақобатҳои асосии шоми бокс ин муборизаи мужзани соҳибноми тоҷик
барандаи нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон дар соли гузашта ва чемпиони Осиё Баҳодур Усмонов бо ҳарифаш Ҷовид Ҷалабиев аз Озарбойҷон маҳсуб мешуд. Ин мушзанҳо дар вазни 63 килограмм барои дарёфти унвони чемпиони Осиё рақобат карданд. Ин мубориза низ то охир идома кард ва Баҳодур Усмонов бо қарори доварон бар Ҷовид Ҷалабиев пирӯз шуда унвони қаҳрамонии Осиёро аз рӯи фарзияи IBA ба даст овард. Баҳодур дар бокси касбӣ мушзани шикастнопазир маҳсуб мешавад. بله عنوان قهرمان آسیایی بهادر عثمانوف به دست می‌آورد. حالا این شادی مردم است که برای پیروزی بهادر عثمانوف توانست که این کمربند قهرمانی آسیا را به میان بندد. آفرین عجب جلوی داشت این کمربند. مبارزه خیلی خوب و خیلی جالب بود که بهادر طریق آوازی یک دیلانه داوران در اینجا پیروز شد. ما با همراه مربی هم نقشه داشتیم که مسابقه رو برآمد کرده با مسابقه رخصتگیری تیاری می‌بینیم. نکته آمده که 1 مارس تا 12 مارس در دولت ایتالیا برگزار می‌گردد. ما از پگاه یا از روز دوشنبه مشق با همراه مربی هم مشق کرده، تمرین را دوام داده با مسابقه چیز می‌رم. رخصتگیری برای المپیاد می‌رم. ما کوشش می‌کنیم که رخصت المپیاد رو به دست بیاریم. تاجیکستان شفقتجان رحیمов. اکنون نوبت به وارد شوی شفقت رحیمов است. مهاجم دیگری شومی باکس بین مجدنی توجیک شفقت رحیمов با ادواردو نونیسی مکزیکی برای دریافت عنوان چمپیونی از روی فرضیه فدراسیون بین‌المللی باکس در وزن 58 کیلوگرم محسوب میشد. در این مبارزه مجدنی مکزیک تلاش‌های بیشتر کرد و در جریان رقابت ضربه‌های خود را به سر روی شفقت رحیمov می‌رسانید که در نهایت ورزشگر توجیکی قبلا قهرمان جهان شده بود از تاثیر ضربه‌های رقیب تاب آوردن نتوانست و در راوند 11 طریق نکاوت تکنیکی مغلوب گردید. باید بگوییم که از میان 4 مجدنی توجیک شفقت رحیمov یگانه ورزشگر کشور بود که در این مسابقه شکست خورد. 3 نماینده دیگر کشور ما غلبه به دست آوردند. نه قادر نیست دیگر شفقت و ادواردو باشد استقبال از پیروزی خشت. Техническим нокаутом. نکاوت تکنیکی. Победу в этом бою одерживает боец из черного угла ринга, Мексика, Хосе Эдуардо Шугар Нунес Наваро. مکزیکویی طریق نکاوت تکنیکی و 28 ساله است رقیبی. رقابت اساسی بین نماینده روسیه شراف‌الدین اتاєв و آلفونسو دومینگز از آذربایجان برای کمربند اساسیاسیون بین‌المللی باکس در وزن نیم وزنی دایر گردید. در این رقابت نماینده روسیه توانست که لورن آلفونسو دومینگز را 3 مرتبه به ناکداون بفرستد و با قرار داوران پیروز شود. یادآور می‌شویم که شراف‌الدین اتاєv و دومینگز 3 مرتبه در رینگ باکس المپی در فینال‌های مسابقات مهم واخوردند و 2 بار مجدنی روس و پیروزی دست یافته است. با همین مسابقه بین‌المللی شومی چمپیون‌های اساسیاسیون بین‌المللی باکس در دوشنبه به انجام رسید. Из России شرابودین کمربند قهرمان جهان IBA را به میان میکند.